in zawai chi bai le vek ule ka video te min lo en sak thina in chunga kalom tak zet ani ti kha kan soi masale du a vo in nia chuanin til danglam em emo update emo kharon soi katum lova e vo in nia chuanin ka video a common question zwal zo na kan nei na sat pol khang hoa kha ka the ang tokin ron chan cheu ka ron tum don ani amma sabera chuan in zo na tam ber mai chu katara eng tiang anga eng tia om nge kani ti kha kha kan soi masa anga katara hianin personal trainerin ko oma chu fitness lampang hi ani a ka feel chu I fitness lampang I healthy lifestyle ti anganiang chu chuanin chu kan tho chu ani a chuanin personal trainerin ko oma tu na hianin freelance in katia company noya ko omlova I ma ni a independent in ko omani ti kha kan soidu a engtin nge fitness trainerin katara kalolu ti kha in zo na ron kalle theitur anga khan chang ha lo chewila tha in ka shia a hemi fitness field ta kalu na chana hi chu keima hrisel lo na awanga tanga lo in tran ani a slip disc na salut tuk nei thin kania sciatica kan ti angkha L5 fa hian ani a na sa thei lut tuk mai kha kani a chuanin treatment te po kha thum kumli don kha kanin enkol ve ani doctora te kakala damdoi te min chu atin chu ba ka physiotherapy te po kala ve thin boka ai chutia ang chuanin re takha kan ka in enkol ve a ama ero chu dam lampang ain zual lam kha apan zel ani chuanin chutianga chuanin gym po kalakal ngai bik chuang lawa fitness lama chuanin zero top kha kani ve thawani chuti lai kara chu chehlei theilowin kan om ve le ngala chuanin kanat na kha aron zual zelam kumli vel kha ka chu ka in enkol ve ani chu doctor te kha ti khanin kapana ortho lampang doctor hi doctor pathum kapan ve manani khami kum chung khan chuanin physiotherapy te po ka kala I amma sabera ka doctor mu kha chu hei enge ni generala watawa in entir kani awang khanin ka doctor min kha ka shetolo a rei to lutuka min lo ngai dam ula kum sang ni le som pani vel dei kha ani to ani chuanin damdoi khamin chu a ma se khami adam doi kan ei kha hei nerve lampang damdoi kha chu ani thota a ma se kha ka taksa kha ni na zo lowa nikhat course nikhat ang khalo ei ta ila atuk zinga chuanin ka tho theilawa engma ka ei theilawa hei ka meng theilo kaluak kha achhuak reng mai boka chuanin keima a khanin hei tha kha om lo reng khatiang khanin min honga chuanin hei ni thum vel ka ei nuwa kha chuan ei chi ani to lo ani hi katiam chuan ka top ta a physiotherapy a te khanin kan in enroll ve a chuanin voi ni vel chu ka kalmana chuta po chuan chona nuwa khanin hei omzia kha omlova dam lampang ai khanin kana khanin zwal lama pan ve zela ti meyang che ta har sa em ani chuanin doctor danga ka kalle ta chuanin ka history ti meyang kadam doi masa te khatiang anga kha enge ni aming te kha ka kenga ale kha ka kengem ka shetalawa re ve to lu to ka chu sang hi som pani vel dei kha ani to sa chumi ta ka chu sang ni som pani le som pathum bor vel kha hei re ve to ka chang che to lawani chu chuanin civil hospital a general wata tho khanin ortho lampanga khanin ka vakal le ta ni chuanin idam doi hi ka thak sakang che atia chon dam doi chumin han thak sakta a chuanin thakhat course ani kha ero kha chuanin hei khatiang ang luak chuak le lu hai tho theilo min po meng theilo ang kha chuanin min siam talova thatakin dam doi course po kha ka e zawani chuanin a course ka e chung po khanin hei anate khamin chok ve lu to ka ngei don ani hi ka te kalom ve khop meya chuanin ma se ti khan a course te anzo khan ana kha ti khan aron intran le zel ani chuan course dang kha kan le a ti khan kan e le a amai ro chu hei khami lo experience ve to khatiang na lo nei to in omani kha chuanin in hria thiam ka ringa damdoi kan e kha chuanin hei kan e chung ang khamin chok ve ani chu
tiang chuanin ko oma tikhan kan tling tlave a kum te kha kan tling tlave zela a thei ang kha chuanin kan che ve reng thova na te po kha kalakal ve a chuanin har sat ber thin chu zin hi ania i hei Mizoram khokar kong te chu alo rei ve a khanga khanin atu ka te hianin ka ke hi annat thei lutuk hei ka khel hi mo chuan chu tia ang te chuanin kan oma tikhanin kumhni kum thum vel kha tikhanin hun kha kan mang chho ve a biak ina te po phei khok sang hei Mizoram te chuanin Sunday a phei khok sang bun lo hi chu nulani ve boxi hi chuanin a ho riau thin ani hi phei khok sang bun te hi a hri om em a tikhanin ka bun Sunday school tholom kan khondon te hianin ka phei khok hi ka khayanga chuan chapal nen ka kala tikhan kan tholom khondona khanin kan bun chopang ni lopon biak in lu dona te kabuna chuanin tholom khonzwa te chang chuanin ka phel te kha angai thin ani chuanin tiang chuanin hun kha kan mang ve lop lopa e ka doctor ron nung ber chu a ming chu soilo mela ama chu hei min boral san to awang khanin ta chuanin ani khanin hei ani bula khanin kan kal le a thakhat vel kha course kha kan e le ama sengin zia omlam kapan lovani chuti lai chuanin ka taksa anat na sat to dana kha chu hei ka taksa veilam angchi ka ban veilam te ka khel veilam angchi te hi a man tlak manglo minute thum minute nga ka din to chuanin ka thut nge nge an na lut to ka chuanin hei ka hnung zang ka lower back hi an na ngoi ngoi bok ta din ngai na hi om lova in chung secret khoi le hei erong bol po kha i do kana erong kan han bola thu le ding hianin ka form thina chuanin katan chuanin hei thleng sil te kha har sa em ani khatia tui kan khoi re deuh kha chuanin an na lut tuk hi ti hian ka ban zong zong te hi zana an na lut tuk hi amut thei lova i thil han choi vel po hiang ka velam hi chu a man tlak lo reng reng ka velama ngai to amia lo ka lo khai pal chuanin ka thlo top ang khatiang ang te i erong bolai po in chu tiang khop chuanin film khur ka nga ya chuanin zana hianin i mutna hei madras pan ma sengin karen kal ang chi kha heta i soketa kanwa i voa chuanin kan mutna kan tilum thin tiang hi chu i enge ni classic hianin kan war zwalin ka hria khatia ang chi kha ke chuanin kumtluanin ka hmangani i Mizorama kan power supply a that lo thin zia te kan hria a karen ron thim chang te hi heya om tam hi henga hianin karen a lo thim chuanin i kana wang khanin ka harle thin ani chuanin zana kan mut po hianin hei a haya hian da char charangai chu chuanin hei min chok bera khami alum khanin ana khamin ti zia om bera ne chu i kha kha ka mang char char thina chuan in le don po hianin he ta i khel chung dewa hian ka kut pahnih hi ka rolanga tikhan muang changin ka in let thina i in chung secret khoi te ka har satawang khanin i nge ni in rin ni ya te hianin roi tur omang rem chang te hi kan roi le lop thina chu tiang te chu i ka din hun khani a khati chung khang ke hi mi active tak mai kania i ko shan le khotlanga kan mo phur na te kha chu ka len ve zela khanga kha chuanin hei na ti chung kha chuanin ka kal ve zel ani ma sengin nun phung kha abuai thla kani ana em reng me chong khami khanin kanun khamin thak ta a ti mayang i ka doctor kha hei ka mu ka va in entir le nung ber khanin ka din mun le khatiang te kha kan soya ani chuanin a ti tuna chuanin ti theidang kan nei to lo chu wang chuanin nge in zayangai to hei hi chu i a last option na kha chu operation kha ani to ani in zai kha angai to atia thildang damdoi in kan tia ma sengin zwalami panzela chu wangchon kan zayanga ya te kha kha hei thi hlawin ka hlaw mo chuanin hei enge ni atu ka lepa test tur angchi kan in zaina turin enge ni kan thinem ti angchi angkha anyang chu test tur chi sang kha lepa test tur khamin zia saka chu nen chuan ko hei hinak tuk zinga ite sanga a result ne ni local le don nia ti kha ania
chuan khamizan kha chu kamu lo shima ka tlaivar thaka ka in ngai to tlaivar thaka chuanin in zai kha chu thi hloin ka hlau ka ti to kha e internet ta te khanin hei enge a solution danga omem ti te kha ka zong ka highlight ve na sa chuanin article hi ka chiar ta trewa mi in engin nge an lo in en kol ti te chiar tur omem ti te kha kan chumi zan chuan article ka chiar ne hem zia chu chuan tam tak khanin exercise ina apui na sat zia te kha an zia ka ni chuanin kha khanin be se na min siama atuka ka doctor hne na ka vakal le a i zingkara ka vakala ka in zai don lo ka tia jima ka kal don ka tia ka doctor kha chuanin hei min nui zatani kar khat iwa kal chuanin alom om hle anga ma sengin vatina sa lo la kar khat nuwa chuan lo let le nge don tho engpo ni se iril runom na ani chuanin vakal lamin tia chu wanga ka vakal ta kha kanita ni chuan karil ru ka siam het sa dia ma gym ka kalma khan natna ka nei to sa a hei hi ana em ma sengin exercise ka ti chuanin i hei exercise tingai lo ti thin han ti chuanin anat zia kha kan shia ani kha rol nat zia khamo ke chu hei na lo nei to sa ka ni awang khanin ana kha a double don ani ti kha kariru in kapom hal thapa chuanin doctor chuanin kar khat iwati thei chuan alom omanga atia ma se ke ma chuanin tharuk hi ka in en chinang ka tia kana azwale mo zwale mo tharuk ka in en chin photanga tharuk ma chu decision ka siam lawang ka te chuanin ka vakal ta a karin anglok nge in kanat na satdan chu tikhang ka ho ana chok na ka engai changa tama stepa po kan in stepa po ka kal hlei theilo changa tama sai sir ten ka kala kanu le ka pa phei chuanin i exer la hana tin azwal zok che ni kal to lo mai ro te po min tia ma se ke ma kha ka tum kha aru ema wang khanin tharu karal nuwa decision ka siamang kaloti to sa wang khanin hei ka tuma ru awang khan kanu le ka pa po khan khap chi te vak kan lo ti khan shia a chuan min khap chun zom do lem chong lo anni kha chuan in ti khanin min support zel thota an support na kha alu em meya kha ka dam na hi ani bo ka ni ti ka soi do a chuanin tharu ka ral chuanin pangai takin exercise ka ti thei to a kum khataral phei chuanin oi hei tleirol thale ang hianin ka in ngai anuam ka tilut tuka ka fit em ani ana kha adam ngala nilawa ana kha chu alo ma sengin ka taksa kha achak to awangin ka taksa khanin kha ana akha a handle thei to ka ti ni chu ka soifia thiam dan chuan mo ana kha chu lo om reng fully recover hemi ana ka nei to lo ka ti ang chi a fully recover hi chu anu kum nga nuwa chau ka in hei ka in pom ngam ka full recovery ka nei to ti kha chu anu kum nga nuwa ka in pom ngam chau achang chuanin exercise heavy kan ti te han ron na vet te hi a om le thin ta ama se khang kha chuanin hei ni khat bak kha adai to ngai lo ta ni ma se ton chong ka chak em ri choi po ka chaka tin ka fitness hi a tha em to ani chu tianga wang chuanin ka life kha ka change lo thei lo ke chuan mo chuanin kami ka goal shim ale ka vati du akha chu trainer ni a midang te puya enge ni hetiang lampanga keima po ka in enkol chho zel theina atan chuan a field da kalu angai ani ti kha kapom dan ani a chuanin chuwanga rampon atanga chhuwa ka hetia kaphak ang tok le ka thei ang chin tok te thlenga helai hmuna in beng bel ta hi kani a chu helai hmuna kan ha tho chu ni a khami kha zo na atama chuanin ka kaldana kha chu hei mumbai ka omlai khanin online ten ramshang shanga na ang chi enge ni ramdanga tanga recruit an ti na hang ang chi hawa kha ka zong na sa ka search na sa linkedin da tang hianin ka search bera chuanin khanga khanin hei cv thon na tur kha hal thin ta chuanin ka cv khatam tak kha ka thon chuaka chuta chuanin mun panga a khanin somna kha kadong ani chumi mun panga somna kadona chuanin hong kong te maldives oman le dubai le qatar hi anita a chuanin qatar hi ka thlang ta a kalo qatar a hianin ka kalta a chuanin anma ni hei minron respond tu te kha interview chu ka va peta ani
chuanin interview ka pe kha hei online interview ang kha ni a phone call in min ron ti phota hemi te hianin enge ni video call interview kha an ron ti lova ma sengin keima ka video kha ka va thon ma sa thunga chon khami ka video ka thona tang khanin i video pani thum vel min lo thon ro an tia ka va thon ta a chuanin ka video an lo ena tang khanin phone call min ron ti ma sa phota chanchin te min ron zo ta minute som vel min ron call a anuwa tuna tanga darkar khat vela hianin interview pa ngai phone call interview kan ron ti ang che an tia ta chuanin oyen handu lok zia chu phone call interview kha darkar chan ve kha min ron ne ani zo na te kha min han zot nem khop meya hei anatomy and physiology ti ang chi te khang anga kha theory a khamin ron zot na salutuka chan thei po ka nga chan thei lo po ka nga achan chu zo na kha atam lutuk ma se kha kha chu hei khatiang ang khopa interview theory khatiang kha kala ton ngai lo wang khanin khatiang tak kha kalo in prepare lawa amai ro chu i kalo response dan kathiam khami zo na kha achan na ka shelo ani po khan kalo response dan kha anlunga oya chuanin i offer letter min ron thon ta a nili chung khanin an ron ti fel veka chuanin kalngal tur ang kha chuanin mi ron te ma se ke ma khan mizoram a kan ho photanga kar khat nu a kati ta chuanin mizoram a te karon chawa kar khat karon chama ka chukthak nu a khanin ti khanin ni vel ba kha anin ka sha ka cham to lowa chuanin helai chu ka thleng thata ani ti kha kan soidua amai ro chu ke hi i kawan duai theya ma in London ate po training in ka local to cruise sakal tur khan maro chu van duai thak takin kha kha chu kal thei talo chu wanga Mumbai le ta Mumbai thok chun som ta kha kania khami kha chu soi thui vak lovela chuan heta kan thleng tha a December ni som ni pakwa a ka thlenga na kan han tran chawa thani khat kan trana covid ron thleng ta ni ka video masalama khanin engchen renge kan tan ti te covid awang hianin ka buai re ve khop visa pa ngai khami kha chu hei working visa angkha min pengal theilawani chu khatiang boruak buai ve lawang khan chuanin working visa kha min pengal theilawang khan ministry kha function mumal lo ni le visa kha an hong lok talowa khami wang khanin chuanin business visa kan ti chuanin thathum dana khanin min recruit tu te khanin thathum dana an renew zel business visa kha ngai ta a working visa ni lovin business visa in kum ni ka omani chu chuan khami chung khanin hei bank account po kala nei thelo ka salary te kha cash in min pe a katan thil ti zung kha har sakhop meya chuanin kum ni nuwa khanin Mizoram ka ron ho a chuanin kalet le a kha chuanin hei ka visa te kha process dan lo pa ngai ve thei to a chuanin India rama visa center a mo Mumbai a khyang katia chong khang song ti po kha a process pa ngai in kati ve thei ta a kumni kalet le nuwa chuanin working visa in ko om ve thei ta ni khatiang khanin hei thil hi ke hi enge mo hi kap ka in pal dar na sa ve a thil hi atluang vek bik lawa ka in tun din chau dan le ka in so nge chau dan hi ka kong hi abum bo ve em ani khami chung changa kha khatiang zong kha in langai thadu ani chuanin story thui takki kala nei theya in ngai thape ani chuanin lo soi ula chu tiang te po chu kan la ron soi leng ma se tun tuma chong kha khatok sela chu helai muna ka kaldana ni a mirama om tur hi chuan ta fangaya tuang ti cha te angaya hei mizo kani hi ti a hei ma ni in home ru ve te hi angaya ni thil ol sam lawa chuan tin hei min recruit tu te po company te po ka van duai thei em alo fu lo deuh te po hi om na sa ve ani ama ero chu ke ma ni kanin ti chakatuang kan ti cha tlata tumru chuanin kong hi om ve zela thil ol sam chu anim mi alawa midang pui na in nga in a thei lova ma ni in tran pui angai em atu ma min pui turin heta khatiang angkha an omlo ma ni in pui hi angai ani
chu wang chuanin keima kong hi keima in ka in hai kwa a kamma chhop ka thil ti reng reng hi keima ina ka in hai kwak le ka enge ka swal chwa ve liao liao hi an ni ve hloma wang hianin story hi ka nga ve ani chuanin kha hei zo na tamber ka video a eng ti in nge katara ka om ti chu lo ni ta seng zo na lo om le thei tur te ne na ka ron in buat sai chu lo ni phot se hei tun trumatan chuanin hei hi tok sela in next video ate tikhanin kan ron ti le zelanga ata tol te in le rem chandan ang zelin kha chu kan ron ti chho tura nga yela ka video te ka channel te min lo ngai hlut sak in om ve zel hi kalom em mi pakhat lek po in min lo ngai lu ulakatan chuanin alom om lu to ka kha katan chon alulu to kani ti kha kan sei le do in zawai chunga thinlung takin lom thu karon sei le ni ni man nuam vek ule